ոստիկանությունը չի թույլատնում այս չարիքի դեմ պայքարի տեմպերը։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները իրացնելով ստացված օպերատիվ տեղեկությունները, այսպես ասած, դուրս էին եկել Երևանում բնակվող حضرت تبر سفید مصرف گم شدم در سیاهی گمراه در طبیعت اگه اسرائیلی باشه قبل دیدن من نفسش میگیرد ده نظرت تو من چه آدمی مالت عادیه که مثل گوشیم همیشه حالت پرواز این داستانو نداره افتخار لا به لای دل نوشتایم دو مال خود میگردم اطراف قم بدون فانوس یک نفرم نبود دمه نشان بده یک نشانی کجا رو بگردم گمراهم مک مهاجرم چشای من چند سانت تنگتر از آدمای دورو برم باید باشی گرگ نکه باشی خل کلگی دنبال پاسپورت فکر میکنی من راضیم این داستانا من نیومدم این ورا بگردم لخت مثل تو خالی بودی میگفتی پر کلمات کس شعر مفت حضرت ارباب اولد رسم رو بیتو اولد اسکول نکه مثل تو روی ترپ چغال فکر نکنی که گاهی دیماری یک کمم کی بیشتر داری پیسه شایه از زیاد فیستم ساخته شده برای دیسلاف رپ ایلاکو و چشمی که بگی نوها بخوان او هم قسمت سیاسه رو نصر سیاه հետագայում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պիտի رپ و هیپ هاپ بوده عشق توی بازی رپ کردن داره بر ما اگه سوال خاصی چرا تغییر بهتون فعلا وقتی همه هستن راضی یکی لش یکی فست سویش کرده روی فازیم قبل تو هر کی شنیده بود ما را میگفت که پدید است آسمان اینجا ورامین میگفتن بهش خدیجه آتش شنونده اگه فلو را گفت که ضعیفه گفه میگیری هستن بگو آجی قافیه ها ردیفه میدی با آتوتیون گنگ و دیسلاف میدی با ما یک عکس داری پوزیشه به همه میدی او عجب ورقای الان تو استودیو لشیم خواهی چی نمیخواهیم دماغا پر کوکائین روی کسی نمیگیریم اگه بگیریم تا تهش میگاهیم بانش یکم اکیشت کنه جریان یا فلو رو تست کنه مخاطرات بالا رو تست کنه چند سال یه لاشی تو حس کنه چپ و راست میگن نفر فل فور همه شاخا بیبی فیس شدن خخ خمارم سعی کن نکنیش چتش نفر فرقی ندارم مثبت منفی هم چپش نکرد سب کرد هر کاری کرد گپ کوستا کتش نرفت من همون نفرم که ننت میگه کتش نگرد լցված կաթոցիկի մեջ 85 սանտիմետր շերվի երկարությամբ տանակ եւ 131,000 դրամ 4.6 գրամ թմրամիջոցի նմանվող զանգված էլ լցված 3 փաթեթի մեջ հայտնաբերվեց Կարենի մեքենայի սրահի զննությամբ Փաստի արդիվ ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևորագույն գործերով քննության վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածների հատկանիշներով հարուցվել է